Il-Ministri tal-Finanzi Ewropej taż-żona Ewro rrifjutaw talba tal-Greċja biex il-programm ta' bailout ikun estiż lil hinn mit-30 ta' Ġunju. Data li fiha l-Greċja kellha tħallas iktar minn biljun euro u nofs lill-Fond Monetarju Internazzjonali. Il-President tal-Eurogroup spjega kif sal-ġimgħa kienu għaddejjin diskussjonijiet fuq programm ta' bailout ġdid. Iżda kif ħarġet l-aħbar li se jsir referendum fil-Greċja, dawn id-diskussjonijiet kellhom jieqfu ħesrem. Ir-referendum tħabbar mill-Prim Ministru Grek Alexis Tsipras fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt. Huwa qal li kien qed jagħmel dan għax ma setax jaċċetta l-proposti mresqa mill-kredituri tal-Greċja. Skont hu, dawn kienu umiljanti u jiksru l-liġijiet Ewropej u drittijiet bażiċi tax-xogħol, ugwaljanza u dinjità. Għaldaqstant, se jħalli f'idejn il-poplu Grek biex jiddeċiedi jekk għandhomx ikunu implementati l-proposti jew le. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li r-referendum Grek għalkemm leġittimu issejjaħ fi żmien ħażin. It's the timing which is very unfortunate, and that is an understatement, because the effects of a default, during a week after the deadline, will start being felt. It should have been taken much before, when it was very obvious that the main stumbling block were not the individual issues, but the mandate of the government itself. Id-direttur maniġerjali tal-Fond Monetarju Internazzjonali, Christine Lagarde, qalet li l-IMF, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea dejjem urew flessibilità biex tkun irranġata s-sitwazzjoni Griega. Now, it requires a balanced approach. On the one hand, there has to be structural reforms, deep ones, to change the Greek economy, to make it more productive, more efficient, so that it generates growth and jobs. It also requires fiscal consolidation that is conducive to growth. On the other hand, it requires financial support and debt operation on the part of the European partners. Kieku l-Greċja aċċettat il-proposti riċenti mresqa mill-kredituri, kienu se jiġu rilaxxati 15 biljun euro u nofs fondi. Madankollu, dawn setgħu jingħataw biss jekk il-Greċja twettaq numru ta' riformi.